Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a Dios. Dans Jean chapitre 6, 5 verset 36 à 40. Mais pour moi-même, moi j'ai pour yon l'autre bagaille qui parlait en faveur qui pi bon toujours. Par Jean ça te dit moyen. Ce travail m'a fait ya, travail papa m'a fait ya, qui parlait pour moi. Ça fait ouais, c'est papa qui voyait moi. Papa qui voyait moi, lui-même tout, l'a parlé en faveur moi. Nous pas jamais tendre voile, ni nous pas jamais ouais figure li. Nous pas kembe parole li yo dans cœur nous parce que nous pas quoi dans monde li voyé ya. N'a plaidé étudier ça qui écrit dans livre là parce que nous mettez dans tête nous ka joindre la vie qui pas jamais finir là-dedans li. Mais c'est livre ça même qui parlait sous moi. Malgré ça, nous pas voulons venir joindre moi pour nous gagner la vie toute bonne. Amén. Ora pedir Dios su guianza de noche. À nous prier pour demander bon Dieu guider nous à soir. Padre Celestial, Dios, tu gloria nos alaba y nos glorificamos santo nombre, Señor. Hasta nos dé lugar aqui, Tata, reunir, Tata, para escuchar a palavra de noite. Oh Deus, me te rogava no nome de Jesus Cristo, seja um papiando que nos pida de noite, Tata, bom unção riba nos pida, bom poder fluir, Senhor, a causa de unção, Tata Santo, bom Espírito Santo, move de maneira especial, oh Espírito Santo, repartir e donan, Senhor, para assim edificar, consolar, exortar a igreja, Padre Santo, oh um que nos pida, ajuda-nos, manjovel, Tata, de tradução, de uma palavra, Deus, um que sulepta su mente, su corazón, Tata. Dame palabra para tu pueblo, Dios mío, Tata. Y honra y gloria siempre te queremos para vos, mi Dios. Del nombre de Jesús nos te pedimos y llamamos danki, Señor. Amén. Mi hermana Pocinta. Pero sigue alabando, Señor. Continue à adorer Seigneur. Nos sigue a noche con estudio de revelación. De dispensación. Nous continuons à soyer avec une étude dispensation. Nos está traduzindo via aparato na espanhol. Na traduit no aparelho en espanhol. Pois isso não tô como papiamento em crioulo, tem aparato mais disponível. O mundo que vai compreender papiamento em crioulo, é bien, tem aparelho para nós. Así, estamos traduciendo en el español por medio de los aparatos, entonces los que no tienen aparato pueden pedir ahí atrás. Y los que tienen papiamento a medias también les consejo buscar el aparato allá atrás. Amén. Amén. Gloria al Señor. No sé si que estudio. On continue avec étude là. De dispensación. Avec dispensation yo. Para nos conocer palabra de Dios. Nous capable comprendre parole, connaître parole bon Dieu. Y poner de una cronología correcto. Pour nous mettre une technologie correcte. Para comprender palabra del Señor. Comprendre parole Seigneur. Anto estudio de dispensación. Avec étude dispensation, tá bom tema. C'est un bon thème. Para o passador de entender a palavra de Deus. Para passer par un thème de parole bon Dieu. De Juan 5, 38, a palavra de Deus está avisando-nos. Jean 5, 38, parole bon Dieu dit non. Está avisando que na nota tem a palavra de Deus que está viva dentro nan. Nous pas qu'un parole bon Dieu na que nous. Na nota tem, escute-me, na nota tem a palavra de Deus vivando dentro nan. Nous pas vivre na parole bon Dieu qui vive dans nous. De com passonanta absenta Cristo Jesus. Por que ça? Parce que eu pas accepter Jésus-Christ. Ano dentro de 9 Jesus está avisando. Dans 39 là Jésus dit yo, estudia escritura nan. Étudier écriture yo.
Pastor, nanta ba da bisa ku de escritura nang nanta hanya vida. Yo te qu'on a dit yo dans écriture yo gagner la vie pour joindre la vie. Ando Jesus sabi sa nang pas escudriñar escritura nang Jésus t'a dit yo pour yo étudier écriture yo. anto escritura nang lo mustra nang Et écriture yo capable montrer yo que Jesus ta é Messias. que Jésus c'est maître là. Pues a palavra de Dios ta importante. Plus en plus parole bon Dieu li important. É compreendimento de palavra de Deus ta importante. Comprendre parole bon Dieu li important. Anto estudio aqui ta passado de enter a palavra do Senhor. Étude ça la passé ou toute bagaille parole Seigneur. Nós a mira diferente dispensação caba Nous ouais différentes dispensations déjà. e nós está na dispensação de lei. Nous dans dispensation loi. Glória a Jesus. Que ela Senhor a noite. Continuez à adorer bon Dieu. Amém. Essa é a dispensação de lei Nous dans dispensation loi e nós me reparte aqui caba. et nous répartis ça déjà. Caminha Deus a chama o servidor Moisés Côté bon Dieu te relé serviteur Moïse. e Moisés tem som que Deus usa para libertar seu povo fora do Egito. Moïse c'est un monde que bon Dieu t'a utilisé pour te libérer le peuple en Égypte. Na cruz ela mancora na passa para a experiência de Mara, Elim e Refidim. Yo traversé la mer Rouge et puis yo passé dans Mara, yo passé dans Elim et puis Refidim. E na Esero Sinaí, Yo dans Mont Sinaï, Deus aduna nang elei. Jésus te baillou, bon Dieu te baillou loi. E depois de ano, nang chega o momento para nang conquistar. Après une année, bon Dieu te baillou loi pour être capable de conquister. Na ia Cades Barnea, Yo arrivé dans Cades Barnea para cruzar o rio Jordão. pour te traverser la rivière Jourdain, Para assim vai conquistar. pour être capable de conquister. E para conquistar é necessário querer Deus. Conquister pour capable de croire bon Dieu. Amém, irmão? Nécessaire pour croire bon Dieu. A vezes tem menos coisa nossa de ciência, Des fois, moins de bagages que vous connaissez dans la science, mais fácil para nós confiar em Deus. c'est plus facile pour capable de confier bon Dieu. Se você sabe quão peligroso ver lehta quanto eletricidade tem em Si vous êtes capable de comprendre, si vous ne connaissez pas qui nécessité courant électrique là, éclair, se você não sai ser humano, si vous ne connaissez pas ça, você visita algo maravilhoso de Deus. vous dites ah c'est un bagage qui merveilleux de bon Dieu. Ora ver lehta corda, você esta bonita, não? Là où les éclairs brillent, on dit oh ça bon, oui. E bom tem problema, não? On dit ah pas de problème non. Pero ora você quanto custa ideia, não? Là on connaît combien de bagages il y a là-dedans. Ora ver lehta corta, Les éclairs coupés, tiene de medo. il y a des gens qui peur. Anda corre vai esconde. Ils ont un courrier caché. Então confia que se Deus pode guardar de ver que Deus me está Ils mandando. n'ont pas confié que bon Dieu est capable de protéger eux dans l'éclair ça. Moisés semana 12, Humber vai wak etera, com etera tá, vai buscar informação. Moïse envoyé 12 moun pour aller voir comment t'es atterri. E ora na bin back, na bin com informação Là où venu avec information, que etera tá bom. et t'es atterri bon. Vale a pena cruzar para vai conquistar, Pas la peine pour nous traverser pour nous aller conquister. pero Mais tem gigante ayanang. il y a un gigant arrogant en l'autre bois. Deus não manda nang vai wak etera, na pidi para wak etera. Bon Dieu pas voyé pour aller terre, mais même yo mandé pour aller terre. E na mire gigante nang, Laisse ça gain arrogant là. ante informação e abuta nang duda. Et information ça va mettre en doute. Nandi nós não podemos nang. Yo dis pas capable de vaincre yo. Amém, irmão? Amen. Você tinha menos você de certa costa mais melhor eu vou confiar em Deus. Et là où pas qu'on un bagage li pi bon pour capable confier bon Dieu. E assim Deus a mandar um back deserto para não falta de fé. C'est comme ça bon Dieu te voyer yo vinn retourner pour yo capable venir dans désert. E naquela 40 anos mais, 38 anos mais dentro do deserto. Yo te rete à 38 années dans désert. Glória ao Senhor. Te ora, tu restas de 20 anos of mais a morrer. Tout le monde qui te gagné 20 ans ou plus yo te mourir, Glória a Jesus não pode voltar back. yo te capable retourner encore. Amém, irmão? Amen. E depois de 38, 40 anos, Après 38 et 40 ans, não tá bolando na fronteira trove. yo retourné dans frontière là toujours. Moisés está morrer, Moïse mourit, Deus me está sepulté.
Bon Dieu même était fait enterrement. Y Josué te cruza junto que pueblo, delante pueblo como un líder, Josué était venu monter ensemble avec les derrière, avec moun ensemble avec peuple là. para conquistar a terra que Deus a Il a permitina. contesté terre que bon Dieu te promet là. Parce que ora Deus permiti eta cumpli. Les bon Dieu promet là pas accompli. Amém, irmã? Amen. E bao de liderazgo de Josué En bas leader Josué, na conquistar il était vaincu. gran parte de Canaã, Une grosse partie dans Canaan, gran parte de Palestina. une grande partie dans Palestine. Deus aduna su pueblo Palestina. Bon Dieu te bail peuple à Palestine. Kwa worki tanta yamela Israel. Kunya Israël. Mundo porta não está de acordo que está aqui. Monde n'est pas d'accord avec ça. Pero Deus que está dono do mundo aqui aduna pueblo e lugar. Bon Dieu qui se donne, qui se met là, li bayo place là. Amém, irmã? Amen. Depois de morto de Josué Après la mort de Josué, e anciano nan, et ancien yo, o pueblo de Israel começa a desviar. et peuple Israël a commencé à dévier. Alabança do Senhor. Voilà Dieu. E ora começa a desviar, Deus estava talando homem, a mulher que chama juez, não chama juez tempe. Et après, il a commencé à dévier. Bon Dieu t'a levé un fille qui est juge. Então, o juez aqui está durante a liberação. Le juge, ça lui a libération. Estava instrumento que Deus estava a usar C'est un instrument que bon Dieu t'a utilisé para libertar o povo de pour Deus être capable de libérer le peuple bon Dieu fora de opressão de inimigo. dans l'oppression ennemie. Mas ora nós desobedecer Deus, Là où désobéit bon Dieu, nós abre porta para opressão de inimigo. bon Dieu a ouvert porte pour pression ennemie. Bom dia, não, nós abre porta para inimigo. Nous-mêmes a ouvert porte pour ennemi. Amém, irmã? Amen. Então Deus estava a manda juez Bon Dieu te voyé un juge para libertar pour libérer eux, e para guiar de palavra de pour Deus. guider dans la parole bon Dieu. Assim é período de juez C'est une période pour juger. E o último juez estava o profeta Samuel. Dernier jugeant, c'est le prophète Samuel. De que o último juez, Comment le dernier juge? de com o último juez, Pour qui ça, dernier juge? para sombra Israel estava a pedir rei. Parce que Israël te demandé un roi. Na hora que o povo não rondou de nada tem rei, Yo ouais peuple aux alentours te gagné un roi. e na vez nós também que rei. Nous-mêmes tout yo dit nous-mêmes tout nous besoin un roi. Te coinan é governação, tá governação teocrático. Jusqu'à maintenant là gouvernement est un gouvernement théocratique. Camina Deus estava a dirigir seu povo, governar seu povo diretamente. Côté bon Dieu t'a dirigé peuple là complètement. Pero o povo a pedir rei. Mais peuple a demandé un roi. Deus avisa Samuel tabo na rechazar, ami na rechazar. Bon Dieu dit Samuel, c'est pas vous-même yo rechassé, c'est moi-même yo rechassé. Nós não podemos ver que outra igreja está assim. Nous pas capable voir qui ça l'autre l'église yo a fait. E o se não para imitar não. Vous gardez si yo pas imiter yo. Nós temos que a palavra de Deus está avisando nós. Nous besoin pour nous capable voir qui c'est la parole bon Dieu a dit nous. So, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nous avons un compromis avec parole bon Dieu. Mas ora nós vai cielo, nós damos uma consideração para outra igreja. Les nous aller dans le ciel, nous pas rendre compte pour l'autre l'église. Nós damos uma consideração para o qual nós assim de caminho de Deus abuta nós. Nous allons rendre compte pour qui ça nous t'a fait dans l'église nous. Amém, irmã? Amen. Nam promerei tabata Saul. Et le premier roi était Saul. De tribo de Benjamim. Dans la tribu Benjamin. E Saul a falhar Deus, não sai a história de Saul. Saul était fait erreur contre bon Dieu. Amém. Su reinado dura 40 anos. Un roi il était duré 40 ans. Balde reinado de Saul, Deus te chama outro. En bas royaume Saul, il était bon Dieu te bail un lot. Deus te chama David para reinar no lugar de Saul. Il était David pour prendre place Saul là. Amém, irmã. Amen. Siga a palavra do Senhor. Amém. Continuez louer bon Dieu. Lo qual Saul me estará assim tabata. Ça Saul devait besoin faire. Lo qual que me estará assim Qui ça te besoin faire a pones David ribe trono pour mettre David sous trône e entregar sua corona.
pour nous remettre les couronnes. Parce que Dios abutei nang. C'est bon Dieu qui mettait là. E reino não estava lá de Dieu. Royaume non pas pour lui. Estava da instrumento de Dios. Lui c'est instrument bon Dieu. Nós temos que realizar isso aí bom, Romanang. Nous capable étudier ça bien. Amém? E ministério não está de nós. Et ministère là, il pas pour nous. Tá Deus está chama nós. C'est bon Dieu qui relève nous. Alors se dia Deus disse, ok, está suficiente de ter aqui não. Si bon Dieu dit un jour, ça OK, là c'est suffit. Nós temos que obedecer Nous Deus. gagnons pour nous obéir bon Dieu. Amém, Romanang? Amen. E ao final David está subindo como rei. Dans la fin, David monté comme moi. Tempo tremendo de Israel em tempo de David. Un temps qui est très vraiment agréable dans le temps de David là. E amém? E rei não prosperar. Et roi prospéré. E David a acumulado tudo o que é necessário para construir casa para Deus. David fait tout ce nécessaire pour être capable de faire caille pour bon Dieu. Deus não permite David construir casa pé. Bon Dieu pas permettre David de faire caille pour lui. Ele tem desejo. Il a un désir. É um homem conforme o coração de Deus. Un homme qui conforme le cœur bon Dieu. Pero Deus de aba não para construir casa para mim. Bon Dieu dit ou même ou pas capable de faire caille pour moi. Bota um homem guerreiro. Ou sont un homme en guerre. Um homem com drama, roupa e sangue. Ou monde qui verse en pile sang. Deus diz que não é bom lo construir casa para mim. Et puis petit toi c'est lui-même qui est capable de faire caille ça pour moi. Ele não tem problema, Deus. Il dit ah pas de problème mon Dieu. Ele está preparado tudo coisas. M'a préparé toute bagaille. Passar lá o mundo construir casa para. Pour Aleluia. Salomon fait caille pour vous. Amém, Romana? Amen. frère. Não pode ter jalusia bom do povo do Senhor. Ou pas capable de jalousie dans le peuple bon Dieu. Nós turti nós tareia. Nous tous gagnons des fois nous. E Deus está bezig com o puzzle. Bon Dieu a occupé lui de ça qu'il a fait. Ele está bezig com o romper-cabeça. Romper-cabeça puzzle? Amém. Il là pour la occuper pour capable de couper tête. Não tem que cabeça aí. Non? Romper Nós temos mensagem aqui, não mensagem na aleluia. Kita puzzle na creole. OK. Explica na kita cabeça. On jouait quand même. OK. Alabanza a Jesus. Glória a Deus. Era humana de Haiti, sa kita puzzle. Amém. Glória a Jesus. Hermana Maria Angela busca puzzle na internet. Nós seguimos. Glória a Deus. Deus precisa cada parte une tem vai. Bon Dieu connaît toute bagaille précis, chaque bagaille qui côté pour l'aller. Porta abote puzzle aqui. Peut-être qu'il doit aller là. Adoro mante puzzle aya. Même un frère ça livrer là. Porta se boba que o mambo tá compreender. Peut-être qu'il doit faire ou qu'il ne pas comprendre. De com Deus está se Comment bon Dieu fait ça? De que o manto tem se Comment c'est le frère ça qui pour faire ça? Deus se sa. Bon Dieu même connaît ça. Essa de coita buta eruman enang alabanza C'est do ça le Senhor. frère ça là. Abo hasi bo trabalho. Ou même fait travail ou. Assim lo qual Deus a chamado para hasi. Fait ça bon Dieu là pour faire. Ado laga sobra de man de Deus. Qui te reste dans la main bon Dieu. Deus a precisa unda epida puzzle e tinko bai. Bon Dieu connaît précisément qui côté jouer ça qui pour l'aller. Amém, humana. Amen. Confia a Deus. Confiez bon Dieu. Esperar Deus. Espérez bon Dieu. Hasi bota reia. Faites travail ou. Confia que Deus aqui que tá hasi. Confiez que bon Dieu qui ça bon Dieu veut pour faire. C'est la puzzle. OK. Quieta. Não tem puzzle na Haiti? Attends, devinette. Bon. Quebra a cabeça. Jean-Claude. Conhece ele? Amém. Amém. Nós seguimos. Interculto vai na creola. Devia. Amém. Nós seguimos. Bon. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmã? Amen, frère. Dus, nós está devia aqui. Nous capable dans mi-temps là. Alabança ao Côté Senhor. vidéo. Cada riba na mês não forma nada. Chaque une dans l'autre, il pas former rien. Pero ora Deus vai botando cada na seu lugar.
Les bon Dieu pour mettre chaque une dans place yo. Não preocupar com você compreender. Pas occuper même si vous pas comprendre. Obedecer o qual Deus chamou para assim. Obéir dans ça bon Dieu de vous faire. Amém. Amen. E na final nós tudo vai encaixar em outro alabança ao Dans Senhor. la fin nous tous pour entrer dans une autre. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Mas Deus se sabe que no final de puzzle aqui. Bon Dieu connaît qui ça qui l'en fait jouer ça. Amém, irmã. Amen. E depois Salomão está vindo. Après Salomon vini, E Salomão está de 3 reis de Israel. Salomon c'est troisième roi Israël Com governar 40 anos. Pode ver aqui na placa. qui était gouverné 40 ans. Saul 40 anos, David 40 anos, Saul Salomão 40 40 ans, anos. David 40 ans, Salomon 40 ans. Amém? Amen. O reino de Israel dura quanto anos uni? Royaume Israël a été combien de temps? Quanto? Combien de temps était uni? 120 anos. 120 ans. De como o reino agora dividido de Deus. Comment royaume n'a été divisé par bon Dieu? Pastor Salomão a falha Deus. Parce que Salomon a fait erreur contre bon Dieu. Salomão tem 300 casas Salomon a gagné 300 madame, e 700 concubinas. 700 concubinage. Amém? Amen. 1000 mulheres. 1000 madame, Se 1000 filles. visita pa dia, S'il visitait une par jour, eu me tem 3 anos para passar. il faisait 3 ans pour le passer où l'autre. Salomão se está perverso, é cansado. Alléluia. 1000 mulheres. 1000 femmes. Pero que passa? Qui s'est passé? Ela busca mulheres do mundo. Les mais la chercher femmes dans le monde là. Maneira ora mulher está colectar por estampilha, Même gens comme si comme on capable connecté, ramasser piquant, ça. tira da colectar paper clips. Qui on capable ramasser Salomão estava a colectar renda mulher. cap connecté, E está busca renda mulher já foi il a cherché femmes dehors com adoração diferente. avec une adoration Com différente, Deus é diferente. un bon Dieu différent. Amém. Amen. E desde o começo estava assim em Deus não. Dans le commencement, il va servir bon Dieu. Pero ora lá vira viu. Là où vient vieux, Nós tursa, ora nós vira mais grande, nós te vira o coração de vira tique mais mole, ou não? nous tous connaissons, là nous vient grand, que nous vient vite mou. Alabança ao Senhor. Alléluia. Nós te vira tique mais emocional. Nous venons plus émotionnel. Ora lá vira mais viu, Là nous venons plus vieux. sua casa a desviar Et madame nous a dévié nous. de adorar Deus, para Pour adorar adorer outro bon Dieu, Deus. pour não. capable d'adorer l'autre bon Dieu. Amém, irmã? Amen. Alabança ao Senhor. Gloire à Dieu. Talvez tem costa enviada mostra insignificante para nós. C'est des bagages qui a montré nous li insignifie pour nous-mêmes. Aí, pastor, mas exagerar. Et pasteur, ça pas besoin d'exagérer. Pero cos e do futuro pode virar motivo que você cai. Et bagage ça est capable de venir un bagage un motif pour capable tomber. Coríntios deve ser nós turcos mitimach de assim, Corinthiens dit tout bagage moi gagne doit pour me faire. pero não tu costa edificar-me. C'est pas tout bagage qui peut édifier moi. Turcos mitimach de assim, Tout bagage moi capable de faire, pero me delaga nada esclavizar-me. moi pas quitter rien faire comme esclave. Fiore e costing e poder passivo cativo, Même si depuis là gagne pouvoir pour capable faire esclave, não tá vale a pena raciele. c'est pas un bagage pour capable faire. Amém, irmã? Amen. Amém, irmã? Amen. E ora Salomão vira bieu, Les salons viennent vieux sua mulher não a desviar seu coração, et madame Nio capable commencer à dévier qu'elle, antes ela começar a adorar outro Deus, não? commencer à adorer l'autre bon Dieu E yo. o povo de Deus também começar a adorar outro Deus. Et peuple bon Dieu a commencé à adorer l'autre bon Dieu. Parce que se o líder desviar, o povo está desviar su trás. Si l'idée lui-même lui dévié, eh bien peuple là lui-même doit la dévier de elle. Ora a igreja começa a desviar, Là où l'église commence à dévier, se isso não é arriba, não está assinada, si moun qui en l'air pas fait rien, sale, corre. sorti courir. Amém? Amen. Den comienzo bota contra,
Dans commencement, on va rencontrer. pero después bota wordo contamina. Après ça, on va contaminé. Bota nie normal. On est capable de normal. Tiki de levadura, Un petit qui dit le vin, ta leuda. il est capable de mettre. Então se você não hui, Si vous pas courir, abo dia tá predicar santidade, ou même un jour tu as prêché sainteté, tá aceitar outra coisa or. alors on va accepter l'autre bagaille qu'on y a. Bota me diferente or. On est capable d'être différent qu'on y a. Amém, humana. Amen. E nós estamos obra de santidade. Nous-mêmes, nous sommes l'œuvre de sainteté. Of não, humana. Amen. De para dentro En dedans e de para fora. et par dehors. Me tem mira algum desviando membro de plena comunhão. Nous sommes capables de comme quelqu'un qui a dévié, même en pleine communion. Você sa é palavra. Vous connaissez parole là. Amém. Amen. Sa é palavra. Vous connaissez parole là. Cada membro de plena comunhão conhece é palavra. Chaque membre pleine communion, il connaît parole là. Amém, humana. Amen. Acima da membro de plena comunhão, Même côté où c'est membre en pleine communion, você tem dever nang e direito nang. vous gagnez droit et puis vous gagnez devoir. Amém, humana. Amen. Por exemplo, Par exemple, nós está querer nous croyons, que o cabelo branco tem hermosura, sabedoria. nous connaissons cheveux blancs, c'est sagesse et puis sainteté. Está acabando de manhã assim, né? Amém, humana. Amen. Glória ao Senhor. Deus está sem a minha paciência. Mon Dieu, bon. Danke, né? Alléluia. Amém, glória a Jesus. Nós não tá pinta cabelo. Nous pas faire cheveux nous, peinturer cheveux nous. Não, me dá pinta da shampoo, me usa shampoo e está cambiando de cor. On va peinturer les shampoings qui change couleur. Assim a cor tá cambia, bota pintando de cabelo. C'est comme ça couleur change, on va peinturer cheveux à tout. Afinal, irmã, Oui ou non, frère? nós está contento Nous sommes bien contents. que o processo que Deus a encanou dentro. Processus que bon Dieu entre nous là-dedans. Tá young, Mon jeune, señal de vejez a começar a dar lá dentro. si elle vient à commencer à entrer là-dedans. E sabedoria. Et connaissance. Ou não é, irmão Máximo? Oh, mon frère Maximo. Amém? Amen. Tá algo bonita. Un bagage qui est très belle. Não pinte mais. Pas peinturer encore. Quando fala para Senhor, Gloire à Dieu. está desviando de minha mensagem. On va dévier le message là. Amém? Amen. Tem doutrina e tem regra que dá de doutrina, ou não? Il y a une doctrine, il y a une règle. On a décoré doctrine. Nós temos muito amor, quando os cabelos cortico bonita. Nous, des garçons, ils doivent couper les cheveux. Coûte très bien. Tem tono, Dans un ton, un seul ton. não dois. Ni deux, non deux. Tem da corte em dois tonos. Il y a là-dedans qui coupe en deux tocs. É muito lá os cabelos crescer vira bonita. Et pour le capable d'être belle. Mas o Corinthians está para pedir sei. Corinthien, il parlait de ça. Amém, irmã? Amen. Alabança na Senhor. Avance ensemble. E nós outra busca atenção de para fora. Nós boniteza está de para dentro. Nous allons chercher belle, t'es pas dehors, mais nous allons chercher en dedans, ici en dedans nous. E nós nete também maneira Deus atrai nós. Nous belle, bon Dieu, nous fait nous. Ao não, irmã? On en fait nous. A mim estou contente com minha niche. Moi content pour nous. Estou contente com minha niche. Ou content pour nous. Estou contente com meu lep não. Moi content pour bouche moi. Lève moi. Lep. Lève. Lève moi. Amém. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. Ao não, irmã? Amen. Estou contente que colou de meu lep não que Deus o nome. Moi content avec couler, lève moi. Bon Dieu, bon moi. Alabança ao Senhor. Gloire à Dieu. Se Deus está aqui para me lep blau, ela vai nascer com lep blau. Si bon Dieu te voulait vous dire qu'on lève blé, bon Dieu t'a fort avec un lève blé. Da hora eu que era muito tanto sin sali, então está vira piso, lep te vira blau. Vite là, il y a un pile tel pas sorti, et puis lève lui commence à venir. Amém, irmã? A mulher lá que vai crescer, bonita. Les cheveux a grandi très belle. Tiene tá estreita en cabelo, amém, pero cuide. Il y a des gens qui a fait avec cheveux, mais prend soin. Se bom pouco cuide, Se pas capable de prendre soin, estreite. ou pas prendre soin. Boca bem, maneira de ossa, a se crin também macha bonita. Donc cheveux capable de faire comme ça bien soir, il est très belle. Se você estreite, cuide. Sous traité, c'est pour prendre soin. Mas nem sempre vai, se que maneira irá tu simang, a vai no estreite. Tout le temps, on va aller côté Amen.
Mais What? prends soin de lui. Maar dat strijd awe, depois 3 lunas, até 4 lunas, é tá quebrando vai. Ou passer le jeudi après 3-4 mois, ou pas prendre soin encore y aller. Amém, irmão? Amen, frère. Glória ao Senhor. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Nós só daqui tá seca, só não. Nous allons quitter le nom. Ni homem, ni mulher. Ni femme, ni garçon. A gente não, ni mulher, ni homem. Ni femme, ni garçon. Só tem algum homem da igreja tá quitando seca, Il y a un garçon là-dedans qui retire souci. abrindo na mesa para espírito de homossexualismo. Ça qui est capable de râler l'esprit La que queda homosexuel. grande assim na bonita. Quitter le gros comme ça, belle. Amém, irmã? Amen. O seu nome, Allez. não seguir que é Alléluia. mensagem. On continue à message. Nós somos igreja de santidade. Nous sommes l'église de sainteté. Aqui bom não pode chamar cabrito ou qualquer coisa. En bas là, il est capable de cabrit ou bien quelque part, n'importe bagaille. Ora boy ga cielo, L'arrivée dans le ciel là, casba llega. la caille ou rive. Amém. Amém. No qual nós está aqui bom, Ça n'a pas en bas. a seu cielo está demandé. Ciel là, a demandé. Amém, irmã? Amen. Queremos aqui. Quoi dans ça? Den cielo, Dans le ciel là, bom dar um rende cara pinta. on va avec un monde qui peinture figure. Quando você amém. Amen. E nenhum homem se casquita. Nous pas besoin un monde qui a fait souci. Mulher tampouco. Une femme tout. Alabança no Senhor. Amen. Bom vestir, Bien habillé, lino fino. bien fin. Não apertar nos cubos nosso bocana. On va coincer quoi, on va pas marcher. Amém, irmã? Amen, frère. Pero com pudor, Avec Décente. avec décent, representável, représenté, net, très belle, respeituoso, respectueux, não sensual. non sensuel. Amém, irmã? Amen. Da igreja, você, ai, gai douche, ei, não. Dans l'église, un garçon Passou. belle, très bien. E não Non. viste nada para atrair seu físico. Il va mettre rien pour attraire le corps physique là. Nem mulher tampouco. Ni femme tout. Amém. Amen. Aceitar sei. Acceptez ça. Bontar lo qual cubo curpa tá. Ou pas, gens pensent que corps y a. A bota biba e den. On va vivre là-dedans. Ser precioso, Ou précieux, bonita. belle. Maneira Deus atrabo, Deus estava da saque que está haciendo. Jean bon Dieu fait là, bon Dieu connaît qui ça te fait. Da faia sumanga faia lá, ai, não C'est pas erreur faire, il fait te faire comme ça. Assina Deus que era trabo. C'est comme ça bon Dieu veut travailler. No laga yung ende bisabo ko bota mahoso. Pas quitter aucun monde ou l'aide. Amém, irmão? Amen. Tu ele neta neti. Tout le monde belle. Of no? Amen. Mas o mundo que laga quer que é flaco nang largo da Miss Universe tanang quase bonito e hammer que tanang deixa mais bonito, não é verdade? Le monde a pensé que le monde qui mince yo plus beau, yo plus belle bagaille, non pas vrai. Não também bota bonita, pero bota meta bonita. Yo même de yo capable belle tout mais ou même tout belle. Amém, irmão? Amen. E Salomão, Salomon com 1000 reina nang non 1000 a desviar o povo do Senhor. E aí nang Deus está mandando juízo là bon Dieu te demande jugement, e Deus está dividir o reino. bon Dieu te diviser royaume. Non. Deus está chamando Jeroboam, Bon Dieu te relève Jéroboam que estava um oficial do reinado de Salomão. qui était un officiel dans le royaume Salomon. Hein. E Deus está dizendo, Bom está Deus do nave dele. tribunal aqui temporalmente. Ma bonne tribu ça temporairement. Não está a intenção de Deus C'est pas intention, c'est pas ta intention bon para Dieu querer dividir. pour te diviser. E juízo vini, Et jugement venu, tribo só está suposto que era de linha de David, une tribu seulement te tribo só. une tribu seulement. Amém? Também será que era de linha de David, Tu besoin rester dans la ligne David là. pero Levita não também vim depois, Lévite dans notre David, Lévite yo te venu après. Judá, Judas, Antoco umas, qual mais é de duas tribos? Benjamim. Amém? Benjamin. Glória ao Senhor. E Alléluia. sobrana balde Jeroboam. Et reste yo te en bas Jéroboam. Jeroboam é parte do reino Jéroboam bâti dans le royaume ça, do reino do norte. dans le royaume dans le nord. Reino do norte.
dans le royaume nord, du North. dans le nord, I data yame Israel. yo te relève Israël. Para botan lesa reinang etc. Batung pagabontino. Nous avons étudié le royaume yo, c'est pour bien prendre tête tout. Amen, Romanan. Amen. Ante outra parte de reino L'autre partie dans le royaume, non, de linha de Judá, dans la ligne Juda, tawaro chama el reino de Sud. yo te relève royaume sud, Judá, Juda, 2 tribos, 2 tribus, com a capital Jerusalém. avec capitale Jérusalem. Jeroboam, Jéroboam, para evitar que pueblo, so cada año el pueblo mestera vai adorar a Jerusalém, yo te invité peuple là cada année pour yo te capable adorer dans Jérusalem. e para evitar que ora é momento chega para adorar gente do pueblo também lá que Les pour te éviter un peuple là, tout peuple là te courir quitter, ela bota Deus dan falso. yo te mette faux Dieu yo. Ela traz Deus dan falso. Il te travaille faux Dieu. Amém? Ela desvia o pueblo de adoração de Deus para adorar Deus dan falso. Pour te dévier peuple là pour te adorer bon Dieu, yo adorer faux Dieu. Amém? Tudo é 19 reinam de reino aqui. Tout 19 royaumes ça qui dans roi ça, Estava malvado. yo te mal. O reino de norte adora 250 anos. Et royaume nord te duré 250 années. Desde orba hanya den Bible ko Israel award ba preso para Sírio nang Là où le peuple Israël est arrivé comme prisonnier à Syrie, ta reino outro imitar bau de guiança com a começar com Jeroboam. et l'autre demi était en bas, et l'autre Jéroboam. Na capital estava Samaria. Capitale était Samarie. E outra parte de reino L'autre partie dans le royaume, non, não se está obedecer Deus mais tanto. là il était obéi bon Dieu plus. Antes 19 rei e rei na Atalia. Il y a 19 rois et puis un roi dans Atalia. E reino que dura 400 anos. Là il était duré 400 années. Al final não também tá falha Deus. À la fin il était fait et contre bon Dieu. E Assírio não arriba e reino do norte preso. Assyrio, il était roi dans le nord, il était en prison. Ela exparsinam de reino Assírio Il était expatrié dans le royaume assyrien. e Babilônia, e rei de Babilônia que está Nabucodonosor, Le roi Babylone, royaume Babylone qui était Nabucodonosor. amém, e arriba e pueblo aqui preso na Babilônia. Il était livré peuple là dans Babylone. Deus Na prisão. avisanam bom de profeta Jeremias, Il était mis en bas prophète Jérémie, parce que não quer obedecer Deus. mais parce qu'il n'a pas voulu obéir bon Dieu. Não quer manter Deus o sabat não. Il n'est pas capable d'adorer bon Dieu dans le sabbat. Hasta arriba dia de sabat não estava a trabalhar. Juste dans le jour sabbat, il était en travail. Esta zona conheci? Il reconnaît? A dia nós não tem manter sabat, adventista não manter sabat. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment sabbat. C'est adventiste seulement qui aime sabbat. Pero nós tem dia de ressurreição de Jesus Cristo. Nous avons un jour de résurrection Jésus-Christ. Amém? Amém. Dia especial para dedicar a Deus. Un jour spécial pour capable remettre dans mon Dieu. Não estava a trabalhar arriba sabat, Je te travaille dans le jour samedi. a dia na trabalhar dia de Senhor. Jeudi, je travaille dans le jour Seigneur. Amém, irmã? Amen. E Deus ia dar preso 70 anos para cada sabat que não falha a Deus. Bon Dieu te baillé 70 ans prison. Chaque jour, fait compte bon Dieu. 70 anos preso na Babilônia. 70 ans prison dans Babylone. O templo e o palácio turcos agora destruí, queimar. Le temple et palais, tout est boulé. Não sobra nada. Pas de rien qui été. Amém? Destruí completamente. Il était détruit complètement. Daniel e seu amigo não estavam young preso Babilônia. Daniel et tous les amis étaient allés jeunes dans Babylone. E anche Daniel estava preso e estava a servir Deus.
Même les Daniel était prisonnier, mais il était toujours à continuer à servir bon Dieu. E Deus deu sabedoria do reino de Babilônia. Bon Dieu était connaissance dans le royaume Babylone. E Daniel está um homem que está estudando a palavra do Senhor. Daniel c'est un monde qui était étudié parole Seigneur. Mas não tem importância circunstância. Non, c'est pas important des circonstances. Dentro de circunstância, vou por servir Deus. Dans toutes circonstances, on est capable de servir mon Dieu. Amém, romana? Amen, frère. Nous. Dentro de circunstância, vou mestre servir Deus. Dans toutes circonstances, on a besoin de servir mon Dieu. Alabança do Senhor. Glória a Deus. Tá tendo entrevista, pastor, me diga muito lá casa fora de trabalho. Alguém que diz, pastor, eu me vejo tu tá no trabalho. Se Deus dá-me um auto, me tá bem igreja, se quer lá. Se bom dia, uma machine, se me vê lá, eu tá me vindo na igreja. Deus dá um auto. Bom dia, bal machine, não? É vai barbe quando domino o auto. Ali na bar avec la jouer domino avec machine. Se nós possibilidade de circunstância aqui, se pas capable de servir na circonstance ça, bom possibilidade de nenhuma circunstância. Pas capable de servir na aucune circonstance. Se não possibilidade Deus agora aqui, se pas capable de servir bon Dieu kounya, bom possibilidade em grande tribulação tampouco. Ou pas capable de servir na grande tribulation tout. Não tem importância circunstância que botar dentro de. Ça pas important des circonstances que eu ia. Senhor ha sido mais que vencedor. Senhor a fait plus que vainqueur. E a vencer acaba. Li vainc déjà. Então e tá vencer pabo. Li para vainc pour. Botar mais que vencedor. Ou plus que vainqueur. Não tem circunstância que Deus não pode conhecer. Pas grande circonstance, bon Dieu pas capable avec. Não tem importância circunstância. Não pas important des circonstances não. Dentro Deus para um porta pabo. Lá dans bon Dieu pour porte pour. Ora para dessa situação. Lá dans situation. Está muito difícil. Li ka muito difficile. Está muito escuro. Li ka muito li fait noir. Aguanta tranquilo. Quem be tranquille. E porta tá abre. Porte lá que pour ouvrir. Lobo mire luz. O capable voir lumière. Deus não na um carga como não pode carga. Bon Dieu pas jambe un chai como capable porte. Está na um prueba como não pode resistir. Capable pour capable résister. Com cada prueba que permitir vir na vida. Chaque preuve qui vient dans la vie, tem uma salida. Il vient sortir. Em que sei de momento. Mettez ça na tête. Tem uma salida. Vient sortir. Tem portar com grande ola na bira. Pas gain important de gros ni l'air dans la vie. Declarar. Déclarer. Tem uma salida. Vient sortir. Tem uma salida. Vient sortir. Meu Deus tem uma salida para mim. Dieu n'a pas sorti pour moi. Me não saco ni que hora. Moi pas connais ni qui comment ni qui est. Pero me saco meu Deus não te lagami roga. Moi connais bon Dieu m'a quitter me tout fait. Meu Deus sabe tem sua palavra. Bon Dieu me dit dans parole li. Com cada prueba tem uma salida. Chaque épreuve gagne une sortie. Pois tem uma salida pabo. Des gros sortie pour. Tem uma salida dessa situação pabo. Les gros sortie dans situation pour. Anche bota parte da sem maneira Pedro. Même je t'ai passé même j'ai noyé ta coupe Pierre. Pero prometo vai bom. Avant aller en bas. Jesus humana chega. Jésus met la privée. Jesus está saca sua mão a tempo. Bon Dieu cherche mêle dans temps. Confia em Deus a noite. Confie bon Dieu à soir. Quando falava Senhor. Bon Dieu allez bon Dieu. Deus está bom e Deus está grande. Bon Dieu grand merveilleux. E Daniel a servir Deus fiel. Daniel t'a servi bon Dieu fidèle. De um país estranho. Non pays étrange. Sim, está livre. C'est libre. Buscando Deus. Nous avons cherché bon Dieu. Escudriando a palavra de Deus. Étudier parole bon Dieu. E na final Deus te mostrou. Dans la fin mon Dieu montré. E 70 anos a chega. 70 ans ça a arrivé. Amém. Amen. É Assírio não aiba, é reino do norte preso. Assyrio eu te mène moun nan noyo en prison. Nabucodonosor é reino de Babilônia que conquistar quase inteiro mundo. Nebuchadnezzar roi Babylone il était mené tout monde dans le monde entier. Aí va Judá preso. Il était mené Juda na prison. E depois de Babilônia havia outro império que conquistar a Babilônia. Après en Babylone, il y a un autre pierre qui est venu emperé dans Babylone. Nous sommes d'accord avec quoi império? Nous connaissons qui est-ce qui est emperé? Romano, non? Hermana Aida? Império de Medo e Persa. Emperé médian pèse. Glória a Jesus. Amém. Um reino unido. Num roi qui uni. E com a benção, glória ao Senhor. Qui vainc. Com a benção, Babilônia. Qui vainc Babylone. E Daniel bau de reino de Medo-Persa. Daniel en bas
roi moyen pèse. Gloria al Señor. Cuando palabra al Señor. Amén, hermano. Dios te mostré a llegar tiempo a mi pueblo by back. Bon Dieu te montré qu'il y a un temps et peuple là pour l'aller retourner. Bouw de rei Ciro En bas roi Ciro. e depois Dario. Après ça Dari. Segundo Ciro está morrendo depois de 2 anos e depois Dario está tomar inteiro reino. Si Ciro était mort après 2 ans, après ça Dario te prend tout le monde. E Daniel está mostrando a escritura não Daniel te montré structure. e está sacando decreto que o povo de Israel por buy back Yo no país. te ouvert un décret que peuple Israël là gain pour aller dans pays. Não tem importar quão forte medo persa estava datá. Nous pas capable connaître comment moyen présenter. Ora é tempo de Deus chegar Dans temps le temps mon Dieu arrivé, e porta tem que abrir. porte là gain pour ouvrir. 70 anos chega 70 ans arrivé, Deus depois de 70 anos meu pueblo está buy back. bon Dieu dit après 70 ans, peuple moyen gain pour aller même côté là. E depois de 70 anos Après 70 ans, e porta abrir. porte là ouvert. O rei mesmo do império poderoso Et roi gain un peuple gain gros pouvoir. a saca decreto Yo retiré un décret, e avisa esse pueblo por regressar. il dit peuple moyen gain pour aller encore. Amém, irmã? Amen. É decreto de Ciro. Un décret Ciro. E nós está aí 3 grupos e 3 diferentes tempos que vai back para lançar Israel back. Nous avons joint 3 groupes qui étaient allés pour être capables de lever Israël encore. Amém. Nós temos Zorobabel, Nous avons Zorobabel que vai com 50.000 judeus. qui est allé avec 50 000 juifs. Como devo? Oh non. Não estava preso. Ils étaient prisonniers. Alabança ao Senhor. Amen. Não está abre porta de liberação para não. Ils ont ouvert porte libération pour eux. Maioria queda En pile là dans été de esclavitud. dans esclavage. Alabança ao Senhor. Alléluia. Amém, irmã? Amen. De maneira que um para será em coach Même j'ai gagné uns oiseaux qui ferment dans une caloge. e bota abre a porta pé. Ouvrir porte là pour lui. Pero está queda ideia não. La prêter en dans lui. 50.000 só abai back. 50 000 seulement aller. Depois Retourner. Esdra vai com grupo. Après ça, Esther allait avec un autre groupe. 3 avivamento. Il mettait un réveillement. Depois Neemias estava vai com grupo. Après ça, Néhémie est allé avec un autre groupe. Outro avivamento. Un autre réveillement. Bau de Neemias e muralha da waru lantar completamente. En bas pour voir Néhémie et puis Miraille était ouvert. E profeta Ageios, Zacarias e Malaquias. Ag, Zacharie et Malachi. Durante anos, eita tá profeta não tá motivar o povo. Dans l'année ça, et puis peuple ça, prophète ça t'a motivé le peuple. Amém, para seguir construir para o Senhor. Pour de continuer à construire pour le Seigneur. Para motivar o povo para buscar Deus. Pour de motiver le peuple là pour chercher bon Dieu. É o último profeta da Malaquias, Et dernier prophète là c'est Malachi. junto com a temporada de Neemias. Même gens avec ensemble avec tant Néhémie. E que na reconstruir inteira muralha não, botar porta não. Il était capable de reconstruire toute muraille. Mettez porte. Amém, e ter um avivamento espiritual. Il était traversé avec un réveillement spirituel Te com Malaquias. jusqu'à Malachi. E depois nós também irá silêncio. Après ça, nous venons un silence. Depois de Malaquias também 400 anos de silêncio. Après Malachi, il y a 400 ans silence. Ora Testamento Novo a será. Le testament nouveau a vint fermé. Amém. Não estava da bau de reinado de Medo Persa não. Il était en bas pouvoir roi moyen Médiépèse. E que tu vai bau de lei, amém? Jusqu'à maintenant, en bas la loi. E de temporada de 400 anos a história da Papa de Macabeus não. Après, temps pour 400 ans, il a parlé de Maccabée. Grupo que brinda para a independência de Israel. Un groupe qui était gourmet pour le peuple d'Israël là. Amém? Amen. E outro dia nós também seguir que isso aqui. L'autre fois, nous continuons avec ça. Ora Testamento Bieu a será. Le testament ancien a été fermé. 400 anos a passa. 400 ans devient passé. Testamento Novo está abrir Testament nouveau a devenu ouvrir. com o nascimento de Jesus. Avec naissance Jésus-Christ. Amém, irmã? Amen, frère.
Después de 400 años de silencio, Après 400 ans de silence, de repente un hombre vestido con cuero de camel un homme habillé avec peau charbon ha comenzado a predicar commence à prêcher que el reino del cielo ha llegado cerca. et le royaume ciel là est arrivé tout près. Juan Bautista te promete que va a comenzar a predicar el mensaje aquí. Jean-Baptiste est premier à prêcher message ça. Y tiene nos a predicar que el reino del cielo ha llegado cerca. Jusqu'à ce qu'il a dit royaume ciel là est arrivé tout près. Amén, hermano. Amen. Y Jesús está nace bajo de ley. Et Jésus était fait en bas la loi. María su mamá y José su tata. Marie Joseph était papal. María maman. ha concebido de su virginidad. Marie était pour un petit non Y José no amici con este momento que ella nace. Joseph pas jamais rien li jusqu'à ce que petit la fait. Y Jesús está crece, amén. Jésus a grandi. Desde que sus 30 años no tiene nada más ya de je, Après 30 ans, on pas attendre rien de lui. ningún milagre. Aucun miracle. Pasó la bien como ser humano revetera Il aquí. était venu comme l'homme sous terre. Él laga su gloria atrás. Il quittait gloire li derrière. Él era un ser humano. Il est venu l'homme. Viva como ser humano. Il vit dans l'homme. Pero a sus 30 años, la Biblia te bisa nos Après 30 ans, la Bible a dit nous. que él ayuna 40 días. Il était fait jeune 40 ans. Y después un show de Dios 40 a jours. Baje. Après sa gloire, bon Dieu était descendu sur lui. Él ahora llena con el Espíritu Santo. Il était rempli avec Saint-Esprit. En el fuerte momento con un show de Dios a venir Baje. Même les côtés que onction bon Dieu est venu sur lui. Bota mire el ministerio de Jesús. Au capable de ministère bon Dieu. Con milagre Jésus. y prodigio. Avec miracle prodigieux. Amén, hermana. Amen. Esta la Juan bauticé. Jean, il était quitté Jean vient baptiser. Dios un testimonio. Bon Dieu te bail témoignage Poeta y juri Dios. pour ces petits bon Dieu. El momento que la van a agua, Dans le moment qu'il descend dans l'eau, hora la salibek. l'aile levée, El Espíritu Santo descendió como paloma arriba de. cet esprit bon Dieu descend comme un pigeon sur lui. Voz a salir fora do cielo. Il voit sortir dans le ciel là. E a dona testemunho. Bail témoignage. Essa aqui também eu estimar. Ça c'est petit qui me remet en pile là. Escutei, alabança na Senhor. Tendez-lui. E assim nós seguimos o ministério poderoso, forte de 3 anos. Après ça, il devient un ministère pourvoyer après 3 ans. Amém, irmão? Amen. Mostrando-nos como servir o Senhor. Nous sommes capables de comprendre comment capable de servir mon Dieu. E al final, À la fin, é hora de entregar. après ça, il vient remettre, É morrer ribe cruz. il vient mourir sur le croix. Para roupa portar derrota. Pour nous-mêmes, pour un pile monde, c'est un perte. Para roupa portar derrota. Pour un pile monde, il est capable de son perte. Pero ela quadra exatamente que planam de Deus. Il encadré même exactement avec plan bon Dieu. Consumado es. Avec main, Está cumprir. il a accompli. Mental, il a accompli. Consumado es. Está cumprir. Mental, il a accompli. Ela cumpre com turcos. Il a accompli avec toute bagaille. E digo, depois de 3 dias me ressuscitar. Il était dit après 3 jours, il a ressuscité. E depois de 3 dias Jesus a ressuscitar. Après 3 jours, Jésus était ressuscité. E está aqui nan avenoche. Il est là à souhait. Ela ressuscita depois de 3 dias. Aleluia. Après 3 jours, alléluia. Ainda está viva. Jusqu'à maintenant, la vive. E está aqui nan avenoche. Il est là à souhait. Está aqui nan Il est avenoche. là à souhait. Amém, irmã? Amen. Ela queda 40 dias riba terra. Il était resté 40 jours sous terre. E se anam instruindo nan. Après, il instruit. Depois ela vai arriba. Après ça, il allait en l'air. E digo, nan espera na Jerusalém. Il dit, espérez dans Jérusalem. Parce que a coisa não acaba, está hoje começar. Bagaille pas fini. Kounya va commencer. Alabança ao Senhor. Amen. E depois de 10 dias que ela vai, Après 10 jours qu'elle allait. depois de 50 dias que ela ressuscitar, Après 50 jours qu'elle était ressuscitée. Espírito Santo a descender. Saint-Esprit, mon Dieu, descend. Ribexem 20 nan reunir na casa de Pedro. Sous 120 personnes qui étaient réunis dans la caille Pierre. Anto enang Là, graça começar. la grâce a commencé. Amém, irmã? Amen. Enang graça começar. C'est là la grâce commencé. E nós tem 2000 anos de graça. Nous gagnons 2000 années de grâce. Alabança na Senhor. Amen. Pergunta. En question. Tudo está claro para mim, irmã? Tout le monde clair pour frère mieux? Tout le monde clair pour frère mieux? Glória na Senhor. Gloire à Dieu. Nós não tá boi lá mais. Nous pas en bas la loi encore. Nós tá boi
gracia. Nous en bas la grâce. Ça peut ser nós somos mantener sabbat. C'est peut-être ça nous pas qu'un sabbat. Sabbat a simbolizar Sabbat symboliser a paz que nós também temos em Cristo Jesus. la paix nous gagne pas jeune dans Jésus-Christ. Amém, romana? Amen. Nós também gracia. Nous en bas la grâce. É ministério do Espírito Santo. Nous en bas ministère Saint-Esprit, bon Dieu. Nós estamos em período de Jeová Tata. Nous jouons une période Jéhovah Papa. Nós estamos em ministério terrenal de Jesus. Nous jouons ministère terrain Jésus. E foi dia de Pentecostes a Depuis notre começar jour, o ministério do Espírito Santo. depuis notre jour Pentecôte là, nous avons commencé avec ministère Saint-Esprit, bon Dieu. Lá nós andamos para a Nous noite. camper à soi. Glória a Jesus. Gloire à Dieu. E vai Deus danke para sua On dit bon palavra. Dieu, merci pour parole. Yame danke para Dis sua merci, palavra. dis merci, dis merci. Danke, Senhor, danke, ó Merci Deus. Seigneur, merci Seigneur. Danke, Senhor, danke, ó Merci Deus. Seigneur, merci bon Dieu. Danke, Jeová. Merci Jéhovah. Danke, Senhor. Merci Seigneur. Desperta-nos interesse de uma palavra, Senhor. Éternel nos paroles, Seigneur. Oh, de uma palavra, está dando nos vida, Jeová de Parole glória. nous la vie, Seigneur. Vamos escudriñar a palavra, alabança ao Parole Senhor. nous, Seigneur. Escudriñar a palavra. Oh, c'est pour des paroles là, Seigneur. Mas está dando nos vida. Il est capable de nous la vie. Bendito sea Deus. Bénis-nous, bon Dieu. Adora, Senhor, Adorez, bon aleluia. Dieu, à soi. Senhor, você desejo, é anelo para conhecer a palavra. Allez, pour capable connaître parole là. Se você conhecer a verdade, é verdade, nós somos livres. Si vous connaissez la vérité à suivre. É verdade, é palavra do Senhor, Vérité aleluia. qui parole, Seigneur. É palavra de Deus, está somos livres a noite. C'est parole là capable de faire libre à É soi. palavra de Deus, está limpia. Parole, bon Dieu, pour nettoyer. É palavra de Deus, está purificar. Parole, bon Dieu, purifier. Oh Deus, danke por boa palavra. Oh, bon Dieu, merci pour parole. Prospera em cada coração a Prospérez noite, dans Senhor. chaque cœur à soi. Prospera em cada coração a Prospérez dans noite. chaque cœur à soi, Seigneur. Toca cada coração a noite, Prospérez Senhor. dans chaque cœur à soi, Seigneur. Oh, ya me danke a noite, ya me Dis danke. merci, Seigneur, à soi. Dis merci. Danke, Senhor, danke, Merci, Deus. Seigneur. Merci, mon Dieu. Abre meu entendimento para compreender a palavra. Nous capable de comprendre parole. Dá-me profundidade da palavra, Nous Deus. comprendre parole, Seigneur. Oh, abre uma palavra para me. Pede Deus essa noite. Parole pour moi, Seigneur. Mon Dieu, bon Dieu, à soi. Me quer conhecer a palavra. Je connais parole. Me quer conhecer a palavra. Je connais parole. A palavra está se me livre, Senhor. Parole, femme libre, Seigneur. Manda a palavra. Oye, parole, Seigneur. Oh, manda a palavra, Jeová. Oye, parole, Seigneur. Alléluia. Adorar a igreja, vamos adorar melhor, igreja. Dieu, l'église, allez, bon Dieu. Oh, adorar como é noite, igreja. Allez, bon Dieu, à soi. Me adoramos, Jeová de Allez, bon glória. Dieu, gloire. Boa presença arriba nos vidas, Présence Senhor. de nous, Seigneur. Repite Pentecostés essa noite, Tata. Revenez, Pentecôte, à soi, Seigneur. Llena o pueblo, Nous Dios. remplis peuple, Seigneur. Oh, qui Seigneur. Adorar a igreja, adorar. Adorez, mon Dieu, l'église. Adorar, Senhor, a noite, Adorez, mon aleluia. Dieu, à soi. Deus está grande, Deus está Mon Dieu, grand et maravilhoso. merveilleux. Oh, Deus está dando a vida. Mon Dieu, bon la vie, Alabanza. alléluia. Danke, Deus, danke, Danke, Senhor. Seigneur, danke, Danke, Jeová, Danke, aleluia. Jehovah, alléluia. Danke, meu Deus. Danke, mon Dieu. Danke, Senhor. Merci, Oh, Senhor, alabanza, aleluia. Deus. Danke, Jeová. Merci, Jehovah. Amém, aleluia. Amen, alléluia. Irmão Pocinta, aleluia. Nous allons chita, frère. Nós está terminando a noite. On a terminé à soya. Outros irmãos já webs, nós está seguindo com a dispensação de graça. L'autre semaine, vendredi et jeudi, nous avons commencé avec dispensation grâce là. E nós vamos saludar todos os ouvintes via de YouTube, amém? Nous saluons tout le monde via YouTube. Qual noite está escutando-nos. À soya qui attendez nous. Saludamos a todos nuestros oyentes por medio de Facebook, YouTube que están escuchando este mensaje. Nos estamos mandando saludos para Aruba, Corsol, Costa Rica y Paraguay. Alabanza al Señor. Amén. Recibí bendición del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Los hermanos, buscamos material, estudia la palabra aquí. Esto es importante. Es una buena vista de la palabra del Señor. Amén. Y voy a realizar